mun rang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai khatu zong te in zain ni bi chibai kan bu ka cheu voin hi April ni sari Good Friday ania dama in theu kan be sei tun tum chu international news le politics kan soyanga atop khenga minlo ngai khak sak le theu turin ngai khatu zong te kanan som le chewani puitling film changtu Stormy Daniels in tan ina Donald Trump khunga du takem President Donald Trump thu boy bul ber lo ir chuana puitling film siam tu Stormy Daniels si chuan a thu boy laka Donald Trump rem adu dan soyin ka hup nana sum alo pe ka wangin drama hi thiam lo chantir po ni se zel bang han zu tir kher ero tulati lo thu asoi kum somli le palemi Stormy Daniels chuan te hian soya he kan thu boy hi zel bang zut na khop poi khoina ni in ka hre ran lova amaro chu thiam lo chantir ani chuan athil ti wangin dik lo na anei ve ani maya tan ina khungemo tan tir khere mo hi chu tul ka ti ran lo ti in Fox Channel interview Piers Morgan nena anin kom tumin angai dana soi chhuak Donald Trump chuan Daniels nen affair san nei lo thu asoya sumero ape ti aphalova apom ve makani affairs nei ran lovin in zuar ani angin alo mut pui ve mai ni na lang thil om dan han en hian kum sang ni le som ni le pali presidential election chu tum drama hi he court case hian ati boy view arin omlo a chan chu court hearing hun tur hi December nilia ani tachowa legal expert te chuan kum khat chungin thu boy hi anrem man anring lovani tin indictment le conviction awangin president chu thailo na chan tura omlo bok ni inan soi Joe Biden king turin Robert F Kennedy Jr. apen chuak donta The Associated Press ina tarlan danin Democrats Party lal chung ko ang hialangai Kennedy chung ko tangin US President chu tum an omleta Democrats activists lartak vaccine dodal tlathin Robert F Kennedy Jr. chuan Federal Election Commissioner candidate tum thu lekha apevetani tihian US President dinglai Joe Biden point primary election a king 2 anei ve don ta ni hi kum somruk le pakomi Los Angeles a cheng Robert F Kennedy Jr. hi US President John F Kennedy unaw pa Robert F Kennedy a fapa ani March nirukhan Robert F Kennedy Jr. hian St. Anselm College atloa khamitum khan presidential race atelfe atum thu alo soito a malaka tum dan po alo soinual to ani hian President George W Bush le COVID-19 hilen laya thu chuanga takmai Dr. Anthony Fauci te kha alo soi sel na sathin le tun hun anga American mipui indai dan na le in ngei lo na sa hi kala hrengai lo President Biden hian ati turati lovani ti in Robert chuan sarkar dinglai asoi sela New Hampshire chu atana in hum himna chakna petu tur mun mani atibok kumsom panga chung zet chu vaccine ado dal to a vaccine activist te hriat lar ani hialani Robert F Kennedy Jr. ngai dan chuan eng vaccine eng hridan nama hi a him tak chuang lova chuwangin sarkarin mipui hi alak lui tir turani lo ti in anti-vaccine movement atanani mase anti-vaccine movement a kalpui hi hrisel na lama mi thiam le ama chung le khatte ngei point mi puiril ruoi koi thei thil lo omani an lo ti ve thung chotianga vaccine an dal mek lai chuan COVID-19 alo chuak ta a man mo tak main vaccine an siama lak nge lo ngai ta sia chuti lion vaccine la to te po chu an lo positive le zel ve ta thowa om zia nei lutuk lo khania khata tang khan anti-vaccine movement kha a al thar chhole ta a thlop tu pon pung man view mai Robert F Kennedy Jr. hian anti-vaccine movement noya charity Children's Health Defense anei vele boka kum sang ni le som ni khan US dollar million ruk point pariat lai revenue
an mu ve ni amaro chu le lama chuan covid-19 hriluar laya US mi tam takan thi chana khan anti-vaccine movement hi an pu le tatlat mai an pol hian vaccine rin tlak zia an soite hi online atangin an lo chang le tathina nu now nute chom lai le black american te an target big nia soyani keini lama po covid-19 vaccine hlau fe kha kan tam khopa covid vaccine la te chu andam rei don lo ti te population control nan sarkar in siam mai lom ti ang chi te kha ala review maya loring tok la kha kan tam hle boka Robert F Kennedy Jr hian President John F Kennedy ming than na kha a mang tangkai zela an movement hil ti na te chuan John F Kennedy thalak te an lo tar fo thina ni Robert Kennedy unaw nu Mary Carey Kennedy hi lawyer author le human rights activist ania an pa ber Robert F Kennedy human rights a en colony Carey Kennedy chuan a unaw pa Robert Kennedy Jr chu John F Kennedy thalak le thil dangte an thil ti na mang to lo turin a lo ngen to a farnungen na angin contents engemaw zat chu an la thale ta ne Robert F Kennedy Jr chuan kumsom pangalai mai vaccine do dalin environment tan ka beya sarkar diklo na te hi ka au chua puina saboka khata tang khan ka ti thei tur chin le ka ti thei lo tur chin te hi chiang takin ka zir chua ka ni atia chu wangin ram hruai tu ni lo hi chuan ti thei tlem tlat maya presidential race ka lu pha ve ta ni atibok Robert F Kennedy Jr hi a history han en hi chuan atlin mel view ran lova Joe Biden tan a hup hur om ran mel lo ni na lang kumsang ni le som ni election a lo ding to author Marianne Williamson point sang ni le som ni le pali presidential election chu le atum thu apuang to a official takin lapuang ri lo ma se President Joe Biden hian king tu turatlak cham big mel talova midang chaktur ni lem lo an om clear hian po Biden atan chance ale that jok ve thei bokani hi US le South Korea military drill wangin nuclear war kan thleng thei reng North Korea chuanati Korean Peninsula boruak sausan chana hian North Korea chuan United States le South Korea apua military drill an nei fo wangin boruak a sausang lo thei lovani anti Korean Central News Agency KCNA in International Security Analyst Cho Ju-hyun thusoi a chuan danin Cho Ju-hyun chuan US le South military exercise wangin eng huna po nuclear hi apuap thut thei tareng mai an military drill hi silai hlo ang mai ania engemaw hleka puak ke thut thei kan ni to ati North Korea chuan Korean Peninsula hi United States tel lova chin fel adua amaro chu boruak chin fel tum ran lova military exercise ringot an boipui jok ta ka wangin in do na hi ala thlen nge yan ringani North Korea hian in do na beilo lo ni chuan nuclear ral thuma man ngalarin om engtikong point South Korea le Japan hi a hne don lova chutakara United States in a pui don bok le ngala chu wangin a ming chetok le ka in do na cho chua a chak lo tu zoka han om le ai chuan chiat rup na thlen thei nuclear ral thuma man mai hi arin om viawani Canada in North Korea sanction ti hlo tling turin Japana aircraft ada don April ni ruk nimin khan Canada chuan thu chua siamin United Nations Security Council thurel angin North Korea sanction diktaka kalpuyani theinan Japan rama military aircraft engemaw zat da atum ti apuang tani Canadian Defense Minister Anita Anand chuan Royal Canadian Air Force CP-140 Aurora aircraft tir antum thuan puangani UN Security Council in North Korea ahemna ramdanga tangin oil le bungra chi rang thon lut lo tura ti chu zom ani le ni lo Canada hian en fia atuma cholka ruk chung chu Canada thona ten an vil don ani ballistic missile le nuclear te sawangin
kum sang ni le paru ka tang khan United Nations chuan North Korea hi a sanction tana ma se voin thlengin adu du in ral thuam ala test thei reng maya thona tui fuel te hi ramdangin an pethin nge ni ti hi phat rual lovena chianga chu tak chu Canada hian en fia adu ta ni Washington chuan North Korea ko mo bol chan hi Russia le China nan thlop tlat wang neina puwa Russia le China ro chuan Korean Peninsula buai chan hi US le South Korean military drill wangani anlo ti ve thung tuna hi chuan UN Security Council po hian Pyongyang chungchang hi arel hlei thei to lo ani ber hi khati zong kha tuntuma international news le politics kanan soi thei chu ni a atop thlenga min lo ngai thak saka wangin ngai khatu zong zong te in chunga kan lo me